Rwanda, by'umwihariko abakiri bato bashinga ingo z'iki gihe zikiri ntoya, kuko bimaze kugaragara yuko zisenyuka mu minsi yazo ya mbere, ugasanga abazishinze basa naho bikiniraga, kandi nyamara ufata umwanzuro wo gushaka ntakina, kuko ni igikorwa Imana yateganyije ko kizaba rimwe, ntabwo cyateganyijwe kuba kabiri, nta copy paste yacyo, nta mahitamo ya kabiri abamwo. Amahitamo ya kabiri mu rushako aba ari amaburakindi. Navuga nti rero ntihakagire uteganya kuzabikora kabiri, ahubwo buri wese afata umugambi n'umwanzuro w'uko azajya yinjira mu rushako yafashe umugambi wuzuye yuko atazabivamwo, mbega yabanje kwitonda. Murakoze, mugire amahoro.